Right, bwega tukoina mbere kwa twicokagira kairi kengo tuina mbere kwa tukirithagiria maria mekiritu rito ndeni ya ngatheti na ngatheti ira ndeni onjerani ya kwarukirirwo imunthi ni ngatheti ya The Standard. Ngatheti ira nkuona imbiri twema ngatheti iriuga selfish union yani ngwataniro ya kwibenda niyo yithiritwe kina mbere kwikiandikagirwa gau bakiugaga mwanka umwe nyumani na atakwathie na mbere kwa wikarikaga kurikana rietu ria broad based government kana thirikari ya amutwithe President William Ruto na Raila Odinga bathie na mbere kwigwa bakiwatanaga njara kengo baina mbere kwigwa bakirutanagia ngugi amwe utubwa bwathie na mbere kwigwa bukionekana gataka bukegwa bugiteragia kinyara kini no ntubwa kwibenda bungwa kwitha mascados na gutigira ati deal chikuringwa chini ya maji kuririkana Raila kagita kana Raila urakagita kamwe ari kionaniria kia mutari kana mutari mathabu kana accountability gatumite ogu ende thiretwo kina mbere kwigwa agitwikaga mukeneri wo mirandi ya President Ruto na mantu mara kwina mbere kwigwa kiruthaga aranyumani twathie na mbere kwa tukiona Raila akimeneria mantu mama rugono tukina mbere kwa tukiruthagia karatati ngatuthanthatu ndeni ya ngatheti ino ya The Standard murithiria wa Meru TV utena utoka gita kaingi gatu ina mbere kwa tukithungagia ndeni ya ngatheti ino tuone mariko megwite magikorirwa rangi ndeni ya ngatheti ino aga ndiona akariba ethetwo kina mbere kwigwa bakiandamana no ntuba kwa kwina Jubiland Force na Anteche Mandela Town kube na arabethetwo kina mbere kwa bakwa forces ni rachima chithire kurekana Mandela Senator augite chukuru na biashara na kinya michi nithetwe kina mbere kwigwa kiumagaruka kana igitoroka no ntubontobo waziri Murkomen yathiritwe kwa thirikari tire kana etikumenya mantu ma Jubilant Forces ino chithiritwe kina mbere kuondoka mianka kuyanaga ugu ntere ino chia Mandela ina rende kwithiritwe kwina waya na ara kwithiritwe karibu guntuko bakina mbere kwigwa bagiukagiria tuyutwago na kwigwa bakimuragia President William Samoei Ruto utigira ate kwina mbere kwigwa kithungagiro ntobo na mpui kengo utigira afazini kwigwikithia kinyaka gitani kara cabinet secretary Kipchumba Murkomen yathiritwe kina mbere kwigwa kiaragia ati yathiritwe akiaragiria ntobo na arende Senator Mandela Ali Roba muthenya wegura thie na mbere kwa kithukagia kanya gake kwa ndeni ya social media account yake kuina mbere kwigwa kiaragiria ntobo na kuana umachukuru nchithirite ikingawa biashara ichithiritwe ikithukangaga michi nithiritwe kina mbere kwigwa gitorokaga na kugia no ntobo bwa kuthuka mirututu no ya bunduki kuririkana ati riera ria guntuku kinyatiriega na ende bakirombaga thirikari utigire kuina mbere kwikithungira gati kuona ati mantu maukara sawa kuririkana Ruto UDA na Kinyama MCA na ara county ya Nairobi bethiritwe bakirwa muchemani gungi kairi ngo gutigira ati bakwina mbere kwa baichwaga ntaira ya kuonokia governor Sakaja governor wa county ya Nairobi. President William Samoei Ruto ma MCA ba UDA bethiritwe na muchemanio mwanka utubwa igoro kana maogoro kabisa igoro na arabethiritwe bakina mbere kwa bagichwagira ntaira kana bakichwaga ngwataniro na urutanira ngugibwega county ino ya Nairobi gutigira ati governor Sakaja ati na mbere kwa gisakawa Sakaja ati asakwa na arende muchemani no ajiri uragwithiritwe kina mbere kwa kiruthikaga muchemani uronge waruthikite ntu ya Jumaine na ara President Ruto athie na mbere kwigwa kinenka ya Sakaya ntuko 60 kengo ina mbere kwa kiaragire ma MCA na muno nkuruki gutigira ati kwina mbere kwigwa agikinyanagiria maendekithia mao kagita ni kumuchemuni wa mbere party ward representatives bathie na mbere kwigwa bakierezagira President William Samoei Ruto bora bethiritwe bakina mbere kwigwa bagithagira kana bora batakwigwa bakithikagirwa na bora mantu mao matakwina mbere kwigwa maki aragirwa
karatati ni gatwire akamurithiri wa Meru TV wagura ngatheti ino kaina mbere kwiukibonagira ndeto ino karatati ni gatuthatu bado ndeni ngatheti ino kuririkana judges bethiritwo bakina mbere kwigwa bakionda DCI DPP kuina mbere kwigwa bakirekanaga kana bakirekanaga na mantu mandagitari na kiri igambarira haria kana kara koti ni thiritwe kinambere kwikirugamagia borichi kuinambere kwikithungira mantu ma human trafficking probe na raindi kapwira ithiritwe kinambere kwigwa ikiraramikira kana ikinambere kwikiuga gatinda gitari Sukija nyuma Solgate baby turned dark than expected ya nyuma ya untu mwana thia nambere kwigwa gitu kaumiru nkuruki ya bora kwa batero ona ru karatati ngatuthatu wa murithiria wa Meru TV ukai nambere kwigwa kigura ngatheti yaku ukai nambere ko kibonagira ndeto ino chonde gawo karatati ni igaka mantu makoneni na kithomo methiritwo makina mbere kwa makeragirwa agago na arankuona President William Samoei Ruto aringitwe bicha agakire ground breaking ya gwaka Narok International Airport Narok North constituency mwankani woyo mweru etano na thie na mbere kwa kiaragiria mantu makona mugana wa chiringi bilioni chirika thante chiri kagitania ka alright gatwone mbio ithiritwe kina mbere kwa kiandikagirwa kuririkana kuthi raunchi na machai bithiritwe bikina mbere kwa bitumagira bilioni cia mbecha tautonga kithomo kwa gitakana nakyo kithiritwe kina mbere kwigwa gikithukanga ngendo cia kumagaruka wa Kenya ngendo cia kuiko launch mirandi mwanya na mantu ma kathumba gukunda gachai arobi chini na mantu tamara biririkani bithiritwe bikina mbere kwa bitumagira billions cia mbeca kagitakara akithomo nakyo kithiritwe kina mbere kwigwa gikinyangikaga na nontu burende bwithiritwe bukina mbere kwa bwitira Kenya abena biure bingi nkurukie machoke kuririkana kagitani kara Kenya bethiritwe bakina mbere kwigwa orotagira kana bakiuma metho nontu bukithomo kwigwa gikithukangaga mantu makoneni na ugima bumwiri bukina mbere kwa bukithukangaga no arira na kwindi mwerekere wa kigina wite kina mbere kwa kiruta riboti yenge yembira yithiritwe kina mbere kwikiona na giria bora president na ara state house na Kenya parliament bethiritwe bakina mbere kwa batumagira billions cia mbeca kiri engendo ira bakwa bakiumagarukaga kiri mirandi ya kuruguria project mwanya kiri gukunda gachai na arora ubichini kurumaruma tumamuri gukunda tumijenje expenditure ino chionde bro chithiritwe kina mbere kwigitumagira billions cia mbeca kagita kara kithomo nako kithiritwe kina mbere kwigwa gikithukangaga na kwigwa gikiragaraga Bobore onaniria ate chiringi 6.6 million ichikoina mbere kwigitumagirwa 1 yani milioni thanthatu kathanta ithanthatu ichikoina mbere kwigitumagirwa 1 kiri mantu ma kutembea kana kuthira ruoni kuthira barabarani kuthira na arankari ni chemwanki na kinya ngendo irengi ikuina mbere kwigitumikaga kiri abitha bathirikari na kogu na arakurikana mugana wa mbeja cha kumagaruka iriko inambere kugitumikaga ichiringi bilioni 45 kathanta 46 ria tukwariria bilioni muthikiria tutikuga milioni menyaga kwina gintu tukwariria bilioni gintu mbecha ntona iringaniritwo hamwe bilioni kimanja kia bilioni ntona chigito bantu hamwe kimanja kia bilioni milioni bilioni igana bilioni iririkana gichunje gia chiringi bilioni 25 kathanta 46 iriko inambere kugitumika ikiringithanagwa na chiringi 27.34 billion ile chia nambere kuikire konda wa mwaka wa 2023-2024 yani mwaka mukuruku wa kithirikari chatumikire chiringi kana billion 27 27 billion .34
mwankani wa thirikari mwanka mukuruku ntububu thitu na mbere kwa bukira gibekana bukiru tabiure kathumba na ndio ntwende ikagitanikara mantu mangi methitu makina mbere kwa makithukanga ikagita kara kithomo kiwite kithukanga kagita karogi mabwethitu bukithukanga kagita karo chumi bwethitu bukithukanga na irio ndetu ni kwina mbere kwa nacho ikiumagira agogo. Alright, thirikari ni yetu agwecho ni gatiri ururu karatati ni gatano kare agogo akiaragiria mantu makone na pending bills ni ira chiretu kinambere kwigite mabiashara imwe ikithukangaga na kwina mbere kwigitemaga SMEs yithirwa itakuthibwega kuririkana state corporation ni thiritwe yine ya shilingi bilioni 443 MDAs shilingi 120.5 billion ni iraita endie kuririkana mbecha kana mugana wa mbecha ira thirikari nene yithiritwe yina irandu na biashara mwanya mwanya ni thiritwe kinambere kwikiongerekaga kiri mwanka wa thirikari kuma mweri wa thanthatu mwanka uyu ira kuririkana nwaka murigo uyu withiritwe kinambere kwikiongerekaga na ugitagia nkuruki riboti ira yithiritwe kinambere kwikirikagirwo ni mwerekeria wa kigina kana mutu mathamu makithirikari yithiritwe kionekanagia ati pending bills ira ithiritwe kiri department mwanya mwanya irio go chiringi inu kwa bilioni nyithiritwe kinambere kwigitagia na ukinya bilioni 500 mirongo kathanta 84 billion ino nde nikana kuma mwanka wa kana mweri wa thanthatu mwanka uyu twinau chithiritwe kinambere kwigitagia na ukinya 516.27 billion ire chithiritwe kinambere kwikira konda wa mweri wa ithanthatu kana mweri wa thanthatu mwanka wa 2024 tubobo kinyawibo kwina mbere kwigwa bukiretaga kumaka kiri nthiguru ino yetu ya Kenya nuntu bwa mantu mama muraithiria wa Miru TV. Aya karatati ni gitu thanthatu Raila ndeni kana njara yemu bukoni wake Ruto ne thirite kina mbere kwigwa akiruthaga bora kwenda ndeto ini kwerekerwa kuririkana etua ria President William Samoei Ruto na Prime Minister Raila Odinga aria kwina mbere kwerekeo nokagia governor wa Nairobi Johnson Sakaja kagita kange kairi ndeto kina mbere kwigwikeo na nagiria bora bethe bakina mbere kwigwa bena bata na akuthongamia kana kwagiriria ciaza ciao kagita kara Raila ora thiritwe kina mbere kwionekanaga ata umugwa ituge binene bia kwaria kana ora thiritwe kina mbere kwekethetagira haki na kwina mbere kwakeragia kagita kara mantu matakuthibwega none ketende takathitwe kina mbere kwakeragia kana agikiraga kinyarira mantu matakuthibwega kiri Raila mutongoria wa mugongo na thiritwe kina mbere kwigwa kiruthata kina mbere kwekara gubwega na kina mbere kwa kimutetagira ndeni ya mantu mwanya mwanya karatati ni tuthanthatu aku murithiri wa Meru TV karatati kamugwanja ni mantu makona advert mariaga ugu karatati ni gatunana kuma kirikawe kuya kiridwale sha scam ni thiritwe kina mbere kwigwa ikiendelea kuongereka icho ndeto ciarire tu ugu kurikana billions cia mbecha ikikuthina mbere kwigwa ikithuganagirwa kuiyo kiri mubango yo wa sha ora wethiritwe kina mbere kwigwa ukiagirithwa ingi kuma na NHF ira yareo kira werekanaga NHF ni ina mawamba na kwa wendesha ya kuthongamia yani ya kuthongamia utwikangi enoti thina mbere kwa yena mascados enoti thina mbere kwa yena wamba bwamba ya chemwingi watwike no wancha ni kwina mbere kwigwa ikithukanga nkuruki ino neo ya thukathukia nkuruki kurikana kwina mugana wa chiringi bilioni 24 kiri SHA ire chithiritwe kina mbere kwigwa ikiuraga kana ikiyawa ntubura ende ministry ino ya ugima yithiritwe kina mbere kwikiorotagirwo kiara kuringana na ndeto ire chithiritwe kina mbere kwikiaragirwa kuririkana ati SHA ni thiritwe kina mbere kwigwa ikiringithanagwa na mantu kana kwina antu bana bethetwe bakina mbere kwa bakira njara kiri SHA bagakuthuria bakaira njara bakaruma
bakairanjara bakaruma bagikagira migukoni yago nara gukwerekana ati ontu bobo thero tubukithina mbere kagitari kara thirikari iraithite aya kwina mawamba maruthikire ago gukirekanaga ati atongoria kana baraba batikwe baraithite kwa ngerekano waziri Aden Duale kurekana kwina gukuthuganirwo wamba oba chiringi bilioni 24 cia ira chithirikana ikwerekana ati chigituikiwa irekana chiyetwo go Duale araithite na metho aya ikwari na waziri wetu wa Dibora Barasa ora erekanire ati kana kwerekanaga chiringi bilioni 104 ichathie na mbere kuikiurwa kiri digital health system bado kirisha weno aya ikwa ina Susan Nakumicha ora kwerekana ati chiringi 2.29 billion ichathie na mbere kwikire ya wankuruki kiri mutata wa NHIF yani Kirihidu Afya Health Scheme bado iko ina chiringi bilioni 3.7 cha Mosquito Net SCADO ira ya rego bado iko ina chiringi chingi cha thia nambere kuikia wa 2.5 billion chia mkuthima murimo wa mukingo kana cha mantuma murimo wa mukingo kagitani gaka na kumicha arero araithite na metho utuku aya kagita kamutai kawe kuririkanaga icho chiringi kana kwa ina skando ya chiringi bilioni 1.8 ile chathie na mbere kuikiuraga ndeni ya skado ino mutaikawe kinyawe yaraithite na metho kunu kagita ka James Masharia kuririkanaga ikwathie na mbere kuigua uyu ari wa IT chiringi bilioni 1 kina mbere kuikiuraga kiri mantuma city scans ya ini James Machari echathie na mbere kuikiuraga kagitani yaku ka utongore bwa James Masharia kwina Cleophas Mailu kwerekana echathie na mbere kuigua ikiuraga chiringi kana scandal ni yareo ya chiringi bilioni 5 kiri mobile clinic scandal ni era ya batiri kwina mbere kuigua egitethagia iri kiri kwagirithia ugima na umaturane ino cio ndikiri ministry ya ugima ira chathie na mbere kuigua maskado mama kina mbere kwa makionekanaga kagitani kara ntongori ndai na mbere kwange kugwetagira chiraithite na metho kunu mtu murume ongeririkana na kwite na aranterechia Naivasha thiete na mbere kuigua akiburaga kuririkana makareka makwiburaga imethiritwo makina mbere kwa magitegia na aranterechia Naivasha nyuma ya muntu murume gonge kwina mbere kuigua kirutaga uturo bwake na aranterechia Gatimayu village nuntu bwa agachagacha cha kimuji mwire wa muntu murume wa miaka 23 wathie na mbere kwa kithagirwo nyombani yake na ara mieri mikuruku kwithiritwe kwina endwa cia kimuchi na gukionekanaga habit ino ya kunywa sana kurekana kuma mwanko uyu kwambiria antu 40 ibethiritwe bakina mbere kwa bakiburutaga moyo na njira ino ya kwiburaga na kiri mataoni kuringana na Naivasha CBV Costa Group na araende karikarere mwisho ithitwe kinambere kwa rigitwetwa ni Peter Mwaniki ora thitwe kinambere kuigua kiuga ati mtu uyu athie nambere kuigua akiburaga ora gwite kana kwina uyu athie nambere kwikinya wa ikuya mieri emikuruku nuntu bwa gutumira ndawa na kunywa nchobi muno makareka maimethetwo makina mbere kwigua makiumagira sana I don't know ntiko menyeke nontu muthikiri murithiri wa Meru TV ukaina mbere kwogetagira mwanka wirute muoyo kwerekanaga ati muoyo wa muntu numutheru yani muoyo wa muntu ukaya kwiruta muoyo ukandikirwo meia yani weruta muoyo ukaina mbere kwa ukigambithagwa nuntu wakunenkerwo muoyo na kuruta muoyo yani utibati kwigwo kirutaga muoyo waku wina gitumi muno nkurukia mantu mamange monthe muoyo waku wina mbi muoyo waku wina gitumi nkurukia mantu mamange monthe bantu awetera mwanka mantu utwika utiumba utake mantu ama anymore mwanka weruta muoyo unywa mwanka utwika utikweberagwa mwanka kwa weruta muoyo ibwega ukaina mbere kwigua ukithuganaga njira chingi mbandala nuntu muoyo numwe mbiragwa ntuberawa we live once tuturaga itarimwe
koguo ibwega ukamenyera muoyo wako kinya wakwigua imbi yani utibati kwigua kwina gintu kingi kira yani gutie gintu kibatiri gutema gutie gintu kibati gutema ukinya abantu akuga ukeruta muoyo utie gintu kibati ukinya etikewe kinyi family etikewe kinya nu etikewe kinyi chibu kana nu ikinya abantu otwika okwiruta muoyo nuntu bwa pressure bwa ile nambere kwekingiaga nuntu bwa bora mantu mathie nambere kwe makingia nuntu bwa ndwa apana antu bari kuba twere bwega na maybe na bateruta muoyo bari mantu ni tamamuri kogu ntiuga antu batige mije yago lakini ukakwigwa ne gatethia gutigana na stress ino na pressure ino mbingi utama antu bainambe kwa bakirutaga getwike kebu twike maybe antu bakuma bakurekana na nyangorano ngwe wichi gatema muntu aruta moyo ri kaikare karatati ni 10 ndeni ngatheti no mureithiria kwina muji uri aga ugu withiritwe ukiuga ati bari ndeni ya ururu nuntu bwa mwendo wago kwina bara kwigua kiuragawa na ara haiti na ara ndebe thitu bakina mbere kwigua bakebu magiria na kwina mbere kwigua baki ithikagira kumania na ontu bobo University of Nairobi medical student kana ya alitoba chukuru ya kiurigitani ya Nairobi bethe bakina mbere kwigua bakimakagia kugoma nuntu bwa resort chia igerio biago karatati ni 10 karatati ni 10 na kamwe ni mantu makoneni na advantage ile yaga ugo karatati ni 12 ni mantu makoneni na opinion wanga karatati ya 13 karatati ni 14 na bado ni opinion chithite na mbere kwikiandika girwa gao vile vile karatati ya 15 karatati ya 16 imantu ma national method makinambe kwa makeragirwo ugu nara ukwerekana nara county ya Siaya held get Ryan share in Orengo's 12 billion budget ya ugimi buthite nambe kwa bugikagirwa sana nara county ya Siaya ni kengotigira ati antu bokarabwega mantu make biashara mainambere kwa makeragirwo karatati ni 17 karatati ni 18 bado ni kibiashara mantu ma shipping mabugikanya kaukange mantu ma advert mainambere kwa makithuka ya kanya mwaka karatati kamera ngwana twire atukwithia mantu makonenie na mbi mantu makonenie na kimanthiguru karatati ni 12 kana 23 bado advert icho chithiriti kinambere kwa kiandikagirwa gao mantu ma real estate ya mainambere kwa makithuka ya karatati ya kumwaka karatati ni kamirongo ithatu na imwe ni mantu ma advert bado kairi meguti makiandikagirwa agu 33 ma advert bado momethitu makinambere kwa makithuka ya kanyaku 35 kumira agu ni mantu makonena na sport ya mantu makonena na michetho momethitu makiandikagirwa agu na imo megwite makithuka ya karatati ka mwisho ndeni ya ngatheti ino mwaithiria wa Meru TV wakuruthi kumugaruka ukathi ukeguria ngatheti yaku na ukaina mbere kwa kibonagira mantu mwanya amara methiritu makina mbere kwa makiandikagirwa ndeni ya ngatheti no kwa uni bwega no ntu bakuthuke kanya ukuraitha ngatheti ni mbahati no ntu thaina tukuona ngatheti kagita karaga yetu tiu yankwiranga kwira njiro mukuru wetu wa Kirembeu na mukuru wetu wa Kirembeu ari mukuru wa kurigaria sana tutathoma ngatheti kagita kara Kirembeu atathoma ngatheti kagita kaka Kirembeu gutai na ngatheti che kuthoma kuka bakagitaka tukuthoma ngatheti kagita kara indata aya waraitha ndata ukamenya Nairobi ngavana wa Nairobi na kurutwa gitini kwina michemoni kuruthika waraitha ndata tu kagita kara kana karaitha ruo ugu karaitha ruo bwaro kurukana ukamenya kwina muntu akwenda wimpichwa kana ukaruthata dira unogokete ukarinthi umaririte mpora ukambirie kuona tu mantu kulingana na yari gutai na mangatheti makwandika kwenda kwirwa u na kuntu mangatheti majire ibwe ko magaruka ukagora ngatheti yaku kaina mbere kwigwa ukibonagira guku ni Meru TV na menyothi kurana ntu ngachokera twina mbere kwa tukithegea mantu mwanya muno mantu makoneni na mwerekera wa mugongo na andenda ithari uringi kana ndachokera twina mbere kwa tukiriunga na rora nara
kaunti ya Tharaka Nithi. Twina mbere kwa tukiriragiria mantu mwanya mara methiritwo makina mbere kwa makendereaga nogo na tumenye mantu maingi nkuruki na muno siasa bara chethiritwo ikithina mbere na ara kaunti ya Tharaka Nithi na muno nkuruki na ara gicigo bunge kia Tharaka. Twina mbere kwa igwa tukimenyaga maingi nkuruki kuma na Rora meothi kuraya nguchokera.